I naravno prije klipa bih hteo da pozdravim ove likove koji su se subovali na moj kanal. Ako hoćete vi subajte se na moj kanal i dobit ćete pozdrav. Prvi je Filip Jeleković, znači pozdrav za njega. Drugi je Zoki Gamers Ivković. Treći Kola, Mate Gavranić, Rim Exit, Deželjko, Gvozdene pesnice, Bojan Games YouTube, Aso i Amina H. Znači pozdrav za njih, subajte se na njihove kanale, ako hoćete vi pozdrav, subajte se na kanal, hajdemo u klip. I pozdrav svima ljudi, dobrodošli na ovaj klip i ljudi, danas ću vam pokazati kako da ubrzate vaš računar, znači ovo je drugi deo, tako da, znači ljudi, danas sam spremio 4 programa koje ću vam pokazati kako da ubrzate vaš računar sa tim programima. Znači ja koristim samo ova 4 programa za Windows, odnosno za ako imam neke probleme tako u vezi računara, ja to ujutro vjerojatno i ponekad kada mi laguje kompjuter, odnovezno uključim te programe i posle kad se sve to završi, znači računar je jako brz, tako da znači ljudi, kao što vidite, jako brzo učitava. Prvi program za danas je CC Cleaner. Taj program je jednostavan program, mogu samo tako da vam kažem, znači možete da čistite cache memoriju iz vašeg računara. Ovdje sa strane imate te opcije i vi štiklirate, ne morate sve, na primjer ovo wipe free space, to samo gubljenje vremena, tako da to je to. Idemo na registri, znači ovo isto jako korisno, to rješava probleme kompjutera i tako to. I ovdje možete da instalirate programe koji nisu potrebni ili neće da vam se deinstaliraju iz control panela, tako da imate ovdje startupni programi, browser, disk analizer i tako dalje. Znači to je ta prvi program, jako je koristan, ja imam full verziju, znači možete nađete key na YouTube-u i da skinete full verziju kao što sam ja i uradio. Sad ću ovo da stavim sa strane, znači hajdemo na drugi program, ZMana Anti-Malware, znači to je ovo anti-malware, to znači antivirus, tako da ovaj program je jako također jednostavan, samo skeniraj i to je to. Ja sad neću da skeniram, odnosno neću da skeniram, tako. Jako je koristan ovaj program, mislim kad sam instalirao ovaj program izbrisao mi 3 virusa i restartovao sam kompjuter i malo brže radio, tako da jako je koristan ovaj program za viruse. Ja samo taj koristim program za viruse, koristio sam malware Batese, mislim da se tako zove, pa sam deinstalirao zato što koristim mnogo RAM memorije, tako da zbog toga sam izbrisao taj program, tako da jako je jednostavan. Možete nađeti licencu na YouTube za ovaj program, ja neću, pošto imam licencu još 13 dana, tako da to je to s tim programom. Ako hoćete ga, skinite ga, jako je koristan, tako da to je to. I treći program za danas je Temp Files Cleaner, odnosno ne, prvo ću uzem Glary Utilities 5, to je isto jako, odnosno ja mislim da ovaj program treba svako da ima u kompjuteru. Jako je koristan ovaj program, znači imate svašta u toj aplikaciji, odnosno kad kažem svašta, na šta mislim, znači imate virus cleaner, imate isto temp file cleaner isto, znači, i evo kad otvorite program on ovako izgleda, znači imate ovdje sa strane vam piše šta sve čisti ovaj program, registri i svašta drugo, znači također znači idete samo ovdje scan for resources, znači jako je isto koristan za kompjuter i jako lak za upotrebu, znači imate i ovdje još dosta ovih, u tom programu imate još dosta ovih kao, da evo ovdje imate svašta ovdje za drivere i za optimizaciju memorije i tako dalje, znači to je to. Ok, what the fuck, znači to je to s ovim programom. Imate da ažurirate programe također preko ovog programa, što je jako cool, tako da, znači to je to, isto jako koristan program, tako da. I sad smo došli na ovaj legendarni file,
odnosno program koji se zove Temp File Cleaner. To je jako koristan ovaj program, također koristan. Znači ja s ovim programom sam izbrisao 13, odnosno kad sam ga prvi put skinuo ovaj program, znači skinuo sam odmah oko 10 GB i sad za nekoliko dana sam izbrisao još 3 GB i sad je došlo do 13 GB, što je jako cool, tako da ovdje možete čekirati šta će, u kom disku će da brišete temp failove, znači ovo ništa nije opasno, ovo možete slobodno da radite, tako da i ovo sve nek bude štiklirano. Ja još koliko imam ovaj program nisam primijetio za ovo, da mogu da uključavam i isključavam. Dobro, nema veze, znači ljudi, idete samo ovdje i ovo je jako lako da se koristi ovaj program i evo već je završio. Znači to je to od ovog programa. Ako vi imate više memorije, vi ćete to da malo će duže da čekate, ali bit će drastično brz kompjuter, brži. Tako da znači ljudi, to su ta 4 programa kojih bi ja mislim trebao da ima svaki računar, tako da znači ljudi, ako vam se svidio ovaj klip, lajkujte ga, šerujte i subscribeujte se na kanal. Ćao!